5 munud i mynd i sgôr, mae'n gegrydd. Byron Harrison yn gawr yn y canol, cyrra'n ymlaen, oedd rhaid i Idzi wylio honna, gath e law iddi hefyd. Oedd ddim yn mynd mewn, ond fi'n credu oedd Idzi goffo wneud yr arbediad, ddim yn siŵr yn hollol lle oedd y postyn. Fawcett, Jazz Richards, maen nhw'n cywio yn y canol, Torres, Cei yn taro, Byrne, sut yn y byd, mae honna di aros allan, mae Disney ar lawr wedi brifo, dyw Byrne ddim yn hapus, ond am gyfle. Mae yna Gerdyn Melyn yn ymddangos, Danny Williams o bosib sydd wedi cael ei? Ie, bosib wedi cael ei, erwydd y dacl dwytha, ond am gyfle gan Cei. Ar ôl Jazz Richards yn bryd y bel yma, wan di sôn am corridor ansicrwyddol, lle mae'r gol o'r ddim yn gwybod neud, mae'r amddiffynwyr yn gwynebu gol, dyn nhw'n gwybod neud, mae'r cysylltiad rhy gry. Hwna'n dafliad da. Cei. Chosi problemau, arbediad gan Byrne. Gwych gan Byrne, yn reddfol. Cyfle gorau'r gêm. Fawcett yn trio. Neud y penderfyniad clinicol i gymryd ti ar y sydyn. Dyna oedd y gyfrinach i hwnna. Dyna pam Byrne sy'n arwen y ffordd o ran y llechen lan. Harrison ymlaen at Aaron Edwards. Mae Idzi yn gwneud digon. Aaron Edwards mor agos i Cei Connah. Doedd o methu reoli hi i chyfeirio i'r gornel, mae'n jyst mynd i taro at y gol. Maen nhw drwodd, Mendes, Idzi yn aros yn gadarn. Oedd angen i Idzi bod yno. Cyfle arall yn cyrraedd. Cyfle ar ôl cyfle ar hyn o bryd. O'n i'n syni bod e ddim yn cam sefyll, i fod yn onest, ond Idzi sefyll yn gadarn. Yes, I'm pleased, especially with the way how we stood physically in the game, because they have a lot of physicality. So we didn't play our best football, but then you have to rely on the pace, and this is what we did. And no, I'm happy with the point. We're happy because that was what we set out to do, but not 100% happy. We want to come here to win the game, and I think probably the last 15-20 minutes, seeing that Haverfordwest dropped off, and we showed more intent to win the game. I think we probably had the better opportunities. There's been 5 big opportunities in the game. Leeds has made 3 saves, Ollie Burns made 2, and I think the opportunities were all better in our favour in the last 15-20 minutes. I think we're the only team that wanted to win it, but you come away here, they're on fantastic form, they're obviously well organised, and they're a good team and they've done really well, so we've got to respect that and take a clean sheet and a point and move on.